kita kudu apa damane beli bisa duweni ngomong cuma bisa mandengi beli dipungkiri kita demeni suwun wis pernah mampir ning ati suwun gawe kula ngerti woro pernah ning titik rindu tapi kaya ora mungkin nyatu cinta bisa dipaksa anak hati secen sing perlu dijaga ngomong bisa nyawang kabare oh sing tersayang apa kabare sun wis kejebak rasanya maneh tapi kehalang tenang statusnya sun sadar lagi lakoni salah si sebenarnya kudu apa tak selipakan ning tengah doa no kita jauh petunjuk ning kang kuasa woro pernah ning titik rindu mbok kesalasan tapi kaya orang mungkin nyatu sun ngerti cinta bisa dipaksa anak hati secen sing perlu dijaga ngomong bisa nyawang
sebab